Pogledajte do kraja. Svi koji ovo podržavate i koji se pravite nemi, neka ste prokleti zajedno sa vašom decom do 9. kolena po kletvi kosovskih mučenika i cara Lazara. Gorećete u paklu. Briselski sporazum 2013. godine dogovoren je za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova, a ključni elementi uključivali su integraciju srpskog pravosuđa u kosovski, formiranje zajednice srpskih opština po Ustavu Republike Kosovo, upravljanje granicama, priznavanje diploma i uspostavljanje policijskih struktura, uz cilj postizanja šireg sporazuma o punoj normalizaciji, tačnije priznanju nezavisnosti. Glavne tačke sporazuma. Pravosuđe. Srpsko pravosuđe na Kosovu je integrisano u kosovski pravni sistem, a to je primenjeno 2017. godine. Zajednica srpskih opština po statutu Republike Kosova. Dogovoreno je osnivanje ZSO, koja bi imala široka ovlašćenja za upravljanje lokalnim poslovima za srpske opštine po Ustavu Republike Kosovo. Policija. Formirana je kosovska policija, u koju su integrisani i srpski policajci. Granica. Administrativna linija. Uspostavljena je zajednička kontrola administrativne linije, a kasnije i integrisano upravljanje, Jarinje, Brnjak, kao carinske takse. Kosovo kao suverena država. Prihvatila njegovu strukturu kroz implementaciju sporazuma, što se smatra priznajem nezavisnosti Kosova i Metohije.